Hai menaze ibeting chua ilungta pen menen main chukyu zikru skui sumai gumara sam news kedere insa tuna times biagana pungwanga radaleng Manipur de Kangpokpi district ke danain chukyu zikru suna hamamai tingmui kunta te set pi hige gri di be CRPF spam bodu pungbe bas gri Kangpokpi bazar ke bodi me punira tam bone tenso gailu ze mi rutuni le ke chewle marasam pomene sa ze gri di be bas pagu registration number MN06B0463 ze DC office Kangpokpi gene Kangpokpi police station me te hang be hige Kangpokpi bazar ke bodi me punira tam bone tenso gailu ze apo bas gri di beze kimeze tu pung bagri leize mi ruto ni le ke chele police team bona Kangpokpi bazar ke kabok pasam sugai luze njeche pakte de le kane bodi me punira ta me mina chang masi mene green fuki khamnam ze police bodu te gyram fuki pima pi de le ke chele anui hai mena ne chigai ra ile na ka ke lok sabha election lo pera lu bchang manipur de ge kimeze nai Cookie zozet kake kabok se hateureti churai bezegene Indian sokri gospai me pezet misonga CRPF BSF ITBP nai RAF ne Manipur de ge heavy reinforcement spy me bodu to perenchi gara lugut se bam delay marasam pomene saja ime spy me dung wanga chi bidung ze kabok se bam bam infal namdi na hill area gulisiki nai college ramege bampui khamni ze bam na delay ke chule Danain chukyu zi krusrok takmai gi kunta mingyo minute hada mingyo ge India nai Myanmar de guram rai ta ge bambe Angojing Technopole District Manipur ge Kuki National Army Burma KNDB nam bai kyang na nai an Asian IM spy me ka ka pegen an Asian IM gu captain bezine RS Wingsan nai an Asian IM spy tangkhul mezet minang sna do kapset ni lei ke chewleng marasam pomene sa ze India de nai Myanmar de guram rai ge Kuki National Army Burma KNAB nam bai kyang na ne Manipur de Angolching Phengzai village Machi block Technopole district में Bangkim za gyura to bihi ge an Asian IM spy RS Wingson pe peite ze Kuki National Army Burma du sungnam za ka kap de le ke chewle marasam pogamene sa ze NSCN IM ne danain chukyu zikrusna tingkum changna jang kamadai hama ge RS Wingson Naga Army gu ka chai ka bai batariam ngainga village Tangkhul Naga Longhol Ukhrul district ne tetkeu de le ze saleng Nagaland Pradesh Congress Committee ने advisor H Tovi होतो आयामी नाई भारतीय जनता पार्टी BJP Nagaland दु कसियानदाम गाइज आमे बोंग ने कांग्रेस पार्टी के ने वांग रबे अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन के दिमापुर म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 7 के ने कैंडिडेट तो जे सपर पुई कानिली किनीली मिदु ची ने कैंडिडेट सपर मारारंगाई जाय इलेक्शन सपर माकले के कानिली किनीली मी हंगे पथौ दिबे तमंग बेगुले जे समब्या गबे Nagaland Pradesh Congress Committee ने की कानरुई दले Nagaland Pradesh Congress Committee ne State Election Commission election de deuge ningting ge zabambo nai Nagaland Sorkri du rangai raise jeche kapling bege tateuga rangai de leizane Nagaland de ge bambe voters melai na gu confident numui beteng ga magra rangai de lei Congress kengna gu committee bona sakating mi ga raise agumbe mo ma to beze haisui gene ka deite be gu maning zai maglei za apo deuge mi hai menana sapsuze saranang lei ke cheleng Congress kengna ne machi nei jene be samje danain chekyo zikrus rong takmai tingkum changna jangka badai ge India de gungum be deuge ning tingge ze bamabo Ministry of Home Affairs ne Manipur de ke kabok chama be deuge high level review meeting te ke bege Manipur de go body pe Chief Minister N Biren Singh terima pe deuge palamchi nei le jene de lei apo deuge samsa bi ge senior Congress leader Pawan Khera saje pathodi be Ministry of Home Affairs MH review meeting ge Manipur de go body pe Chief Minister N Biren Singh terima pezegene ning hekui gebe misonga zabam de lei ke chewleng Pawan Khera na nebe samje date beze Manipur de gulam samhe bin samong bi hige Manipur Chief Minister ka zo maklo nu ne po meeting ge Manipur Chief Minister du kugan makpeze central government ne pogu Chief Minister du nomte ta ti bezine no confidence motion pelia gu de meije ne leng Palam ane Manipur de gu de deuge pathau di basam hebin samong bi hige Manipur de gu Chief Minister N Biren Singh terima pezegene ning hekui gebe misonga zabam de leize Pawan Khera na saleng India de gu samambe ki hulang be Supreme Court ne zimain chekyu zikrute sen dammai ge Center na National Testing Agency NT hange sam kalisi pe pet kaise National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2024 exam leshina madu roide chibem fuge ka teira ma chibe ka pe debe exam ge paper leak nai tatun je ma pe leshina ma hangsa mada ge rangkang henim lu to zabam be dege palam plana rang chia kai lo ze pe pet kai de le samram be ki ge tu sam king wang be hi ge samram bata to me
bonus saze NEET UG 2024 exam ge kachai ne 0.001% gume katalam me bamdina ningchup du ga ranang lei zai ne hindi ligum je le de ranang lei je salei zai Supreme Court ne palam sa kating mi ga rai se pahali ninga ni lo NEET UG exam ge nim pe bem fui ne pass to je doctor changbe ge pampo me za ni gu society hange to ka zambe changu lei je salei India de gusam rambe ki hulang dilang be Supreme Court ne Center na National Testing Agency NTA du rangai rai je leshina ramene apu entrance exam hange panui hi misonga ka kyuze tatyo ga be ngai do lak le zai leshina ramene samrambe ki ramege panui ra ta benai panui lungmak pe pole be je kasya ba hange lugai do lak le je rangai de le Thailand de gu body mera me wangdui luze samramba bamne zimain chekyu zikrute set tingkum chang na ja kamadai damai ting no hige mi pui mi karai nu ne mi pe mi karai ke chang ngo kalak te ze ngulung zai ka hagyara phyogai be hindi same sex marriage legalized Thailand de hange telung do de le ze phyogai de le mara sam bo mene sa ze Thailand de ne South East Asia de roge rai lang be te ze mi pui mi karai nu ne mi pe mi karai ke chang kalak te ze ngulung zai ka hagyara phyogai be changu de le ke chele Thailand de gu body mera me wangdui luze samramba bamne saje mi pui mi karai nu ne mi pe mi karai ke che ngokalak te za na te rahange in vitro fertilization IVF reuki gene pano pana pe kana anam phungza na te ra teledo de leize phyogai de le zaina Thailand de ge apo same sex marriage hindi phyogai lu bachang tingna mi pui haket kro change na kumting kumlunge mi pui mi karai nu ne mi pe mi karai ke che ngokalak te za ka gya be bamrai langu leize hindi lisi kwak royal gadgets ne salei North Korea spy mena zimain chekyu zikrode setting kumchang na ja kamadai damai ting choge South Korea de guram raim biame kapet jigne South Korea military ne ka chuse loze rang to ga be nai le de ga be te je kugumen lim hangze kde ke lim ka lo je pokwa rem ro misonga kai nu ne himru si kapai de le ka chule mara sam po mena sa ja apo pe bam je demilitarized zone North Korea na South Korea na panu guram rai ka ke spy mo bodu te lung na ka mak bam ge ting chokun ta te set pi hi ge pet le je salei Joint Chief of Staff South Korea de gu spy pe na saje South Korea de ne le de ge be to warning shot gi mira me misonga ka pa lu bchange North Korea spy me bone puni ge de me pagura kham di le je ka chele South Korean military official ne saje North Korea de gu spy me bom misonga ka zamben hune chailo le plam ane North nai South Korea de gu ramrai ka ke dumpok de kangam phumga be landmine misonga pokpete le je sale Southern China de tingrin biage tingtung hi prensi be wangza de doga bizegene mina hang madai chai di leize state media na zimain chekyu zikrute set damai ge mara sam pogai de lei zai Northern China de timpim biage hanai kum tingrui ke mi sangze mina mi sunga medu ta ka bam pe lak salary le ke chewle Fujian province ke hanai kum ge tingrui kin ki lang be chiri de le ke chew zai Shanghai kong ti ge tingrui som mak che tingrui bizegene duina be gene de toze pandiki ten siani je relief camp siki ba memina changriak srok chang de le ke chewle communication tingkhai samgene ke chem poka lak pana electricity mi ka ba ba dui na be gene ten shakam ni je telera mak ri le je ke chewle zai kusarit ki gure je te me bona te mana da garang ba gai ze me bidu mi songa bam lego de le ze tingkan to be to ze pe chi gai de le mara sam po mena sa ze kusarit ki gure je te me bona apo do ga palam plana ka thai sigut la le ze ke chewle Pi guys ang kingani mele ne du to de le azina lungta pen me na mai gumara sam news tuna times again lo gai de le